vi moi Bong Jing Village under Longling District Nagaland moi jadi China visit kure le se to makan iki visit kure de chalo finally dia Bong Jing Baptist Church na itu Bong Jing ase ini ase Bong Jing Baptist Church na ini ase view na baru itu church lam monolithic ase Bong Jing Baptist Church. Itu guest house na, itu community itu guest house saja. Acha, itu ya, morong ekta ase itu Longkai morong, China sahaja. Longkai ling means Longkai morong. Longkai, nah, acha. Longkai morong. Longkai ling means morong. Kan, Longkai ling. Nasi. Teng marewo itu Longkai ling Longkai morong. Nah, langsung deh. Acha, ina sih. Aro next morong deh jauh deh. Aro itu ekta morong deh jauh. Itu Longkham morong nah. Longkham morong. Itu kena nggak sih? Itu Longkham morong. Longkham morong. Itu sih. Jadi tuh Lokram kantor lain lagi. Nah. Longkham morong. Aro next morong di China sahaja deh. Chingpang morong. Mau jadi China visit dulu deh. Chingpang ling, wow, unik nah unik. Chingpang ling, Chingpang morong, Chingpang bang nah. Wow.
ভিতরে যাই না চাবরে lok장 비만 가는 거를 시계 해야 되나 আচ্ছা আৰু একটা মই ইন্ডিজিনাস হাউস একটা সাথে লাভ করে চাইনা ভিজিট করব সাথে লাভ করে চাইনা ভিজিট করব